Ngara konde ukidrori Weru TV na Weru FM tureyamo nawe utoro bukialuka na wita digital Weru netu tutongeretie kiri utereru ro mitandao download app ya Weru TV kana uscan QR kundiredi TV ne yeku kenda bidre shonda mwao nankanya thimu ne yeku maita yonde Weru digital ni kwa mwago yonde yuri nontu ni kwa twethera twikulukiria mantu yetu yare yethera ya ukinyila ara konde uri iteko makania ni thiguru ne ya Kenya kana ome ya thiguru ya Kenya. Rais William Ruto nethirite akilunga kuntu mwanya thiurune haikira mwingi mawirane ikariya njiremwe ya kubambia kenda ona kibindi kabile na Meru ititi nyuma kiri mawirane ya kuma wakwa kothoko ya koromone witithwa nkathi ko sibitari ya Meru level 5 utwika level 6 waki boaro ya rais na kinya musiyo mutindo utwika city yandi ya moya mawirane ya rais yekite ndene ya county ya Meru baingine bakuona ya kama mawirane yake thira ya kiingo na bangi wikira nkanja kuyura ko mawirane ya na ikie tumi oroboro areto kuria no kuona ya ka rais yake thira kiingia mawirane yawe kiri ya Meru no kuona mawirane ya rais yake thira ya kuyura kiri county ya Meru harani abatu kulukira 23578 namba yetu SMS lakini kiri mitandao yetu kethira kithomo choki yakura tuweta na mbere na teto chietu utuko oborware na kiri mubango yo arwe siasa yani yo tukethira tukimurika kenda kuona obo ruono rwa muchiyo mutindwa utwika city kethira ya ikinyanira nonto ni kwethirite kwina siasa nyingi kuringwa muno irore waki kwa aro ya rais kiani kia golf na kinya kieni kia ndege untubura bonete ukusiria maoni kulani tukethira twina MCO municipality ni wekale mutethia urokuromba itikio ngavana ndeni ya county ya Meru na withirite akiriana na ntubunji ya Kinoti Marete na musiasa jiko manjile kenda kumenya mwerekera iyo Meru kire mantu igigi siasa na Meru utwika city yana tukudhuranite kirinteto cia Weru themwe Gereto kudhurania kirinteto cia Weru urataini mutujua Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Ebare kuokia sniper witana mbere kuthikiro kampuni ya Safaricom ikirito kujebo mbere ya koti. Kire ya siasa turithu ya mawirana ya Rais William Ruto yaro muciyo mutindwa utweka city. Tukamurikana ndene wondia mitungu hirere cione kia South Imenti. Twakuretere chunchike bile kerono ro mwanya gikabo kethra kanithi cia Weru Anko watu ni kirinteto cia Weru the momoneto wa mathithio Nick Gladwell mwende nani mutembe yedwanda akuru bakanjo nyanjuru ncheke ni barianite na barabate kuwata mbaru mirandi thatu Meru irani wakibo ari wa rais kieni kiandege na kinyekeni kiochethra golf akiarerio ntubo mwandiki munene wa kanjo yanjuru ncheke Josephat Murangiri awite baraba kureana na mirandi ni ando ba Meru akiarekire mubango yo chanchamuka rukire dware Murangiri nethirite kinya kimeneria baraba kurwana munini wa rais kithure kindike kisiasa akioneka yaka kuwata mbaru wambi Bosies Ruku Kiaria rukiriro rware ki Weru FM 96.4 mubango ne chanchamuka mwandiki munene wa Njuri Ncheke Josephat Murangiri na wite na kuwata mbaru miaria ya minister ulitingwewa mungi Geoffrey Ruku Murangiri na wite kaita ya kinyi Mount Kenya West kuwata mbaru Mount Kenya East ndibaromba atiri na ikyo mpambire ndauga atiri politics ya Kenya na leadership ya Kenya te police abwe mwiriga jo mwojo gwitwa eku ni Kenya yonde tonto bono nto itukuthoma na itukuthoma ndabwira urankuba nkubatega ibetikirie tu turungame na kindi kiyo twinwe twitania sa team tubetikie brothers betu ba twika batenda kuthithio then be it tugeta batwi tutenda batwi Meru tutongeria Meru kubaikio opposition batwi thirikari na itugwete na ketha itugwete thirikari tutumba kwirwo ute thirikari twatwe thirikari tutiene batwi twira thirikari na tubwite computer on that government kukurukira kithure kindiki that is my take ndemukuru Njuri Ncheke na nipomba kwa device ya Meru betu na Mount Kenya East kugenya tuiga mweko bate kwenda kutunga mukono ya tutunga mukono twitania
but we can shape our way. Batu thirikari ne tuterwa tu thirikari ndo tuiketie na Murangi ne wite baba kuriana na Wakiboya Strip kieni kio sethira golf na State Lodge ni anthu ba Meru akiwa mirandi ekaba karitwanya tongwe kwa ugo twina air strip idene Meru igo open Meru na kuleta kiche investors in Meru kwethira twina golf course igo open Meru na kuleta investors Meru tutetsetha golf turi a Meru aki tuka attract international world ikeja Meru na itwe tukaya twe fight ka turi a Meru no tuikareta a lot of income ka create job opportunities na mantu maingi jaga karika. Murangi nongelete kuwa niwe mwandiki munene wa Njuri Ncheke Mwanka mweri wenana mwaka 2028 akiwa kaitaga kinya ayeta retire. Njuri ni a Meru te Meru a Meru including Tharaka Nithi and the part of Isiolo. Njuri ite one region lakini tuina Njuri ya Tigania tuina Njuri ya Egembe, Njuri ya Tharaka, Njuri ya Mwimbi, Muthambi, Chuka na Imenti. Iyo yonde na nderinganirwe ka a Meru Njuri Ncheke. Kwa u nte kwariria mantu ja Njuri ya region ndariria mantu ja Njuri ya Meru na niyo kariti. Raymond Mwenda Nteto cia Weru. Ikundi kia muungano kuma hathiru cio mbunge kia Iembe South kiwete kioneke kuwata mbaru murandi yo thirikari jura yoete kuretwo ndene ya county ya Meru jura yoretete itumaki kingi buro wa Kibo State Launch Golf Course na kinya kiani kia ndege batongeretwo ni mukaririti wo Samir Raiwa Dundia kiame bethirite bakiwa ni bawitikanairia na mirandi ya ndene ya Meru nontu yatethere kinya kiri ukura kwa uchumi. Dennis Mugendi aina ripotie. Kusanyo na ndwaria inyingi sietete na mbere gatigati ka Meru kweye mubango jo thirikari jogwa kaikuru nini ya raisi kieni kinini kia ndege na kia musetho jwa ngofu muito nentere se mutindwa na kyo gikundi kia muungano gitongeretwe ni mukaririgiti Samira Iwarundia riuga ni bakugwata mbaru mubango jou na barira ngavana Mutuma akamakua ni garagara ya maragara nete na mbere kuringana na nkuchanyo ira chiombete kwethwa chienderete ndene kaunti yetu ya Meru kukorokera State House ere kwirwa yakwe na aria kieni ne kya gitoro na ara muitone amwe na kieni kya ndege onde chamani na ndi mutongeria ja ndene Meru ingo supporti mpango yo jwa ngavana wetu Reverend Isaac Mutuma ntoithinkia yo wena ju jo kuhakikisha State House yekeja kwa aja Meru ana beto baba ingi muno baketho ba kuona ngugi taura State House ere karaga Nairobi na State House ere kara Sagana ana ba Sagana na area ibo baitango gende State House yeu basemanitie athirugaiti Igembe South kieni kiu kia ndege bariwa gikombithia mantu ja maingi jarejetagia ugendi taja utungata bwa ugima na jangi na batu turatongeria ba ikundi na ikundi Mheshimiwa ngavana ngogora ito supportete twe nyumeku ito supportete ke mpango ju wena ju na twe kuiraga ukamakua no kastoriwa ostoka otigana ju endelea tena sana ngogorwa monono ntobo kieni kiu kia ndege niki patu aja Meru twethirete twesumbukaga imurimo jo cancer mono jura twethirete twesumbura antu betu mono ndene Kenya a Meru itu taumia egitare a muntu andikirwa gwita Nairobi ekirwa ambulance ine kuma aja gwita Nairobi muntu wetu no wakwire barabarene lakini kieni kia ndege kiejaria ambulance kamoyoga ya kuma chibitare ya muikiara kieni ne kia ndege muitone agekirwa ndege ya muankiangia Nairobi haraka bo anga bana ndo ko datoraya swa tugata kinyethwa na ambulance sibitari cia kuraya tokwira barabarene kunkomora bana Mutuma kenderwa bwa endelea na kulitangwe. Dennis Mugendi, Weru TV, athirugaiti Igembe South, County ya Meru.
Memba be kundi kia shethi mubira yuan golf ba na Nyuki Golf Club ni bawetete mawea ya kieni ya kie wakwa ndene ya Meru. Bakiaria memba ba bawete ontubo ni boya na siya no guni bonene na mwingine yobatere witikiria na kuambraria murandi yu. Bawete murandi yu yuambiriru kubangirwa miaka nkuluki ya mirongo idatu idhiri na kuune ndeni kaita kantu kwethira baitikiria murandi yu yuethira yuita na mbere bakiwa kiani kiki kia wakwa po batina thina bakethira bakithamira kukendo kuria muchetho yu ndene ya Meru. Mutugikare aina ripotie. Muthenya Jwanarua nindiungite kienine kia guchethera ngofu kia Nanyuki na tukiaria na bamwe ba memba ba kirabu ki aro wakiri mukaria murionge ni baugite kauntini ya Meru bambiririe kubanga gwaka kieni kia ngofu kuma mwankene jwa 1994 na mwankira naro murandi jojo thagira jugitonyithwa siasa gitumi jutethera jwikinyanira na nandi bondira bari Meru bejaga Nanyuki kenda bagachetha muchetho jo ibintu tutwire kwenda na itukwenda muno na tukathithia mantu jonde ura kumbikika twaewa rutha kenda tumba gwaka golf course Meru Kurukine baugite murandi jondera jukeja Meru juijaga na twanya twangu ina kinyago kiri uchumi ba Meru na bakioria siasa kana kariba karingagira siasa mirandi taije bakiuga kababa kora yomenyo ba mirandi eu golf ya jaona Meru ega create job opportunities apart from all ageni bala bakiaja gwe cheda ora gwetu Meru bakara motiri jetu bakagura imera byetu bira twandana na Meru na wale wana information, the correct information, please try and get the correct information and let not the project be politicized. Let's just look at the benefits. Let's people weigh the pros and cons with actual reality. Bwa kuongera ne baugite kirekeni kia ngofu Nanyuki bakijo kia kiaro therigite na mute kinyajo mwe bethira bakianda mite na nyakiba menyera mwankarera de akarabo bwega na bakiuga kinyamero ne ubakathithia gutigira rera ni rukumenyerwa bakiuga tana ukeni kia ngofu kia Meru kende kithitwe ni machomoro jena ona timete ya ontwire nala ngofu kwenda wakwa Meru otimitu ino otimite ino mitira itawa michomoro na michomoro yagaitwa mitika andwe miega na eka coexist na ngofu then igethera benefit the community yetu yonde otimuntu ngofa wenda kuona mutejuite mwa ituinya tugakarie rediku kende thigatemwe kairi muthiene ngita Nanyuki ne nkurukirira kieni kia ndege kigwakwa mwitu ne enjoyment kithoka na nitwithire tukirigirwo ni bodi cigukuruka na wendi bwetu buri kuona murandi jojo akinyako ni untu ni kuredigeri mbere ya mbere kurandi ontu kwenarua kuringana na PS wa mito gitonga Mugambi. On Thursday, God willing, we are running the first plane in Meru. Ke report rande to shewero reakwa rietwa ni Mutuge Kare Mbere kurowa kwa Daniel Muthiani Sniper niditire na mbere dwari nara abisa kuma kire kambuni yo kinyanire Safaricom wakinyire kenda otariria wonaniria bonara thimu ya mututi na kinyathwanirwa ciari ntukweu akwire kuringana na report ire nenkaniri mbere ya mwambithania Bahati Mamuye neti kambuni nithirite kithura kuntu mwanya nara mututi ari kauntini ya Meru na Muthiene Tunyai Tharaka report inkuluki ni kuonania thimu ciathwanirwa nara ciari kuntu mwanya ati kathai mona thaithatu utuko na Muthiene ntere Tunyai mathaene ya thasta utuko tariki December 2023 Anthony Kathenya aina ripotie. Kulingana na ukoji bulabo kinyitwe mbere ya Mugambi thino koti nene Bahati Mamuye ni kambuni walanilia Safaricom ni bwithulu itatu tukubwa tariki jeri mwezi wa Disemba mwaka wa 2000 athuganirwe batano kirege kuga Sniper ni basemanire ntere mwanya ja kaunti ya Meru na nyumani ntere ja Tunyai Tharaka. Chris is captured on the 2nd of December 2023 at 23:15 hours at when he was being serviced by a BTS namely in Tunyai. Yes, Your Honor. What time is Chris captured at Tunyai? 23:15 hours, Your Honor. 23:15 hours. Yes, Your Honor. Ukoje bobo bukerethagia tutuko bobo athuganirwe baba baringanagira thimu gwitukira mutambo wa Safaricom ndia boost ya Meru atawa boost ya Telecom gikumene Meru kwambiria thaa imwe mpaka thaa ithatu ja utuku na igikinya thaa thita ja utuku bonekana bakialaniria bagitumagira boost ya Tunyai Tharaka
otuko bobo ikigwetekanaga ni bosi naye Paola Gilwe. On the second date of December, at around 19:28 hours, there was a communication between Lucy and the number registered under Boniface that lasted for 18 seconds. And at this particular time, this number was being serviced by a BTS known as Meru Gikomene. The last call of this particular day, Your Honor, was made at 20:34 hours, and it is Lucy who made another call to Boniface at 20:34 hours, and this call lasted for 53 seconds, Your Honor. And at this particular time, the caller was being serviced by a BTS, namely Meru Heart Towers. Ule wale muneno wa DCI Tharaka Inspector Mangwana Indeche na ule na wala limbele ya Mugambi thine Bahati Mwamuye kuruto kujibwae ni agile na kagita kaumukwelede gitumi betekirie mwiru wa sniper kuruto nguo na nguo ino kwethirwa ikethwa mawakili bakiuga bobo wambo kwethirwa bwangaratenirwo kujibwae gamba lele. You confirm it was not in the same state it was as of 7th of December 2023. Specifically, there were no clothes on the body. There was no clothes on the body. Were the clothes removed on your instructions or without your instructions? But when the body was taken to the mortuary, I didn't accompany it to the mortuary. I wasn't around when it was being removed. Mr. Otima, you were in charge of these investigations at the time. Yes. It was your duty to preserve the body as crucial evidence. When the clothes were removed and the body was tampered with, had it been done with your instructions or without your instructions? I don't understand what you are saying tampered with. It had been preserved by mortuary attendants the way it is done normally in the mortuary. Nyume ya jikaro jao mde igamba likathina mbele kuthikirwa tariki 29 na 30 ala koje mwanye bako ilegirwa kuthina mbele kunenkana koje bwao mbele jaji Bahati Mwamuye kuma koti nene ya Kiambu. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Kumaita Kathumba, Rais William Ruto na thirikari kiliunga kaunti ya Meru na wika mawirane Kathumba kiri ya Meru. Yamoya mawirane yari wa Kibo State Launch na kinya ukiria muchie yo Meru utuweka city. Kuri na boba waitiki onto boba wakarika na bangi barabe na biure kwethira mirandi na mawirane yonde yakethira yakiingwa ni thirikari kana ni siasa yake ikuringwa. Mwandiki wetu Anteto Remote Mwenda na ututariria nkuluki kiri arwe siasa. Rais Ruto na bwithite ndionga Kathumba Meru na kendionga iyi rais natiite akari na mawira nenkabo. Bwana asifiwe. Asalamu alaikum. Ngiucokia unyuma kuri tariki 22 mweri wa Januari mwaka ujo Rais Ruto akinyete kieni na ikekinoru ki mubango yonyota na gure Meru ika city. Na tumekubaliana the next city ya Republic of Kenya ni Meru. Sindio? Rais ataula Meru ndarasa ya nithi akiwa thirikari yawe na bilioni 1 cia kubwithia ndarasa eu kintowire contract yake ya nyuma ya mweri jomwe. Tumekuwa na matatizo hapa Nithi Bridge. Sindio? Hapo Nithi Bridge imetusumbua. Sikizeni. Sasa contractor yuko tayari. Mimi nakuja na contractor hapa. Maybe in the next 1 month ama so. Ama nikichelewa kidogo nitatuma huyu fireman akuje. Sindio? Hiyo bridge tunataka tuitengeneze upya. Tumeweka pesa bilioni 7 ya Kenya ya kutengeneza hiyo bridge. Omusema ni ojo Rais Ruto na we thirikari yawe na bilioni 3 cia waka bypass ya Meru. Hapa Meru kuna barabara ya bypass hapa. Tunataka hii msongamano iko mingi hapa kwa barabara hii iko msongamano kubwa. So tumesema tunataka kuweka bypass na tuko na pesa shilingi bilioni 3 ya kuwajengea bypass. Rais Ruto na ure mbere mwaka yoyo thira akiakururia waki wa barabara ya dual carriage kuma Makutano kaunti ya Kirinyaga mwankama wa kaunti ya Meru. Tunataka kuweka dual carriageway kutoka Makutano ikuje Embu, ikuje Chuka, ikuje Meru, iende mpaka Maua.
riu mibango ya wagi wa state launch ni ukitie muthutira Ameru pamwe bakienda yakwa na bangi bakiria nayo. Sisi tunakwambia sisi Tuesday tuko maandamano, na ile maandamano tunakuja nayo ni ya kusema no to deforestation. Hii serikali ilisema watakuwa wanapanda miti 3 billion per year, lakini saa hii wanataka kukata miti eka 200. Nyinyi mnakubaliana na hiyo? Hapo mahali watu wanauawa sababu ya ng'ombe, huko Ndomori, huko ndio tunataka mpeleke hiyo airstrip huko. Shukuru ejera aje tikine kwa tutethetie. Na sona politiki ne kile tutethetie kwa thatu na mbecha kuna nyomba cia tu karibu wega. Kwa ukinya yewe wengi state launch. Ito wete kinya yarete tote. Kwa wantu bagenda patu tutunya mote de bweta nangi. Kwa ngwa mwana na tubalime tu tekairie mantu jaja kwenja ja manene. Na no tu atete kana tu injaja ri. Ewe na thina na kurita miti iri thatu kenda tu ikasacha facility in Meru. Utewe na thina kaba kuriara state launch yerwa ya kiro imutumari munyaina akethirari. Lentore na kethirari. Kawira na kethirari. Iyo na thinere. Riu akiboya strip bwanjiritie akiaria PS wa Mitho Gitonga Mugambi na gwitendeke ya mbere kethira ikinya kianine kiuruari kintu gitakarika. On Thursday, God willing, we are landing the first plane in Meru. And I'm requesting some of you to accompany me. Raymond Mwenda, Garo ya siasa, Nteto cia Weru. Ono tukuona kanya kambere gakunoka indi kire kiurike tutuburware turi kude no kona ya kamirandi ira yiki na mawira ne kire county ya Meru kethere kingo ni thirikari mbere ya kithurano twititete na mbere kwa na batu kulukira 23578 namba yetu SMS kana kiri mitandao yetu yokinyandiria kethera kithoma ntumiri cia kutwichokera ni rono ro kuthuya siasa cia budget ya Tharaka-Nithi. Nandera ino mabati nini kita maguri obwega aragage 30 mat ekondo na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu wejeni na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthigo jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Altspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity.
we invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ya na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene etie motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yay! This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Piga yobo! Ati file and pay. Me was in stress. Saturday night be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine. Na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio wana usafanya. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure umefile returns. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritabonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ojokane bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Kumagara ine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok nanana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila bandu vantini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Bueno, tubeta na mbere kurumbira nteto cia wero themwe.
kuma katiba njerũ ĩrĩ kũlĩkĩthwa mwaka yo 2010-2013 kwa ile thirikari cia matura na icio bya wondi bila birũngamĩri ni MCA Meru ĩrĩ na wondi 45 tarakanithie 15 na Isiolo ĩne 10 na Dware tũrĩmũrĩkana ndene wondi ya Mĩtũngũ ĩrĩ rĩcione kia South Imenti ĩrĩa iyĩkene mũno na mantu kathumba yarĩo ũrĩmi bomadio na yangi njĩra yakĩthira yakĩmũrĩkwa ni mwandĩki wetu wa Nteto Mũtugi Kare kĩrĩ kwamĩla wondi cietu kuma 2013. Wandi ya Mĩtũngũ ni moya wandi ithathatũ cia gĩcigo mbunge kia South Imenti alia mbere ni athagwa mwena nkwene ni kanjira ntomatĩri mĩtĩ mingi na nyumene wandi ya Mĩtũngũ iragitwo yonka kagitene ka wathani bwa Mũtũtigi Daniel Arap Moi na kagitene kau mbere ya thirikari cia matura cia rungu rwa katiba ya mwaka wa 2010 Mĩtũngũ ni athinika njura bathatu Rusiano Mugambi Kathithinda Sebastian Konge na James Ntoitonga gachaura bathingatene na MC wa mbere wandi na ejeta wagatobukiremu ura wathuriro mwankene jwa 2013 na mwankene jwa 2017 mwankira na Arua Mĩtũngũ irethere tongeretwe ni MC Evans Mawira Karia na Nkuru Kinkwire wandije negaikiriro occasions nya Rompo Kirendene Ndamene na Nkumari na kuringa na utarani bwa mwaka jwa 2019 Mĩtũngũ iri na kari 31 na kiri barabashi andikithite kuringa kura ni akari 14 Mĩtũngũ ward no yo ithaira division so ikumaanisha Mĩtũngũ ward na MCA na umwe na DO umwe wandi neji ya Mĩtũngũ baingi bakari ni arimi na bangi ni arethi banyomo chanja irio ng'ombe cheria na Nkuruki Mĩtũngũ ni thirite kimenyekana muno no urimi bwa kimera kierigu tobeto bara baingi ni arimi na Mĩtũngũ nio antu barimite marigo kwa wingi sana itomenya Meru County currently is the leading banana producer in Kenya kanivo balita marigo jara mingi burundene ya Kenya nontu itwachindere Kisii na the bulk marigo jau yumandene Mĩtũngũ ward nontu Mĩtũngũ ward kunde ke location yuchi yetu twatarana sub locations kuteo gutino urimbo marigo akiri urimi apart from urimbo marigo antu ibarima into vinge vya mbura na vya roje into vya kwende outside ya Mĩtũngũ aja kanyuma ara kwa kuruka twarima mboga cia export ira cietagwa cia gwetana aria ome antu guku apart from kurithia nontu bweria ikurithitwe nguku ikurithitwe mburi ikurithitwe into bibingi nyantu ibarithagia makuyu na pakomba kwendia Mĩtũngũ iri na cibitari ithano na aria cibitari ao nene ni Mĩtũngũ Health Center iri na skuru cha primary 10 cha secondary ithano skuru yote ano bundi mwe na Mĩtũngũ ni gwaka Kefri Institute intere cha Rompo na Kinyathara University campus ya Mĩtũngũ ni gwakwa ntere cha Gitara na Kinyakieni kia ndege ni kwirigirwa kurio kwantere cha Mĩtũngũ wandi eje Nkuruki ni thirite tharimi na reriki sento bisi cha menya jastima na Kinyakithia kuthia irio biandithia na ugitite na mbere gwa kwantere ji ira nene buru yetu ni Mĩtũngũ Health Center ira Mĩtũngũ Market twina cibitari inge ya Mungu dispensary twina cibitari ya Gitara dispensary na kwina cibitari turugure njero na aria muguru dispensary so ina population yo yetu yonde antu 31 esabu cibitari yu na cibitari ingi twathithagia mbeti lakini etomba kwa function nontu wa crisis yo nkuga ya meanga ne ombere kuithwa twameaka meita jairi kinyanga gwa so mwanka na rweteromba kwa function batito gwetikia thene uchiathira kinya tukamethia function ni kenda antu betu bomba kwithira bakiona services cia health akwina bo bati gwita kuraja good meal ya irio bya ng'ombe thike irio bya ng'ombe twina kiani kia ndege kiria kienderete kuthondekwa kiri
at advanced stage. Still to another achievement from the national government, the regional Rireki Center, it is in Mitongo. Area to etaga energy center boka itie twaja. So eromba yako kuga tuna that big facility. Mitongo to tebati ko twena ka stima. Nuntu aja ne akaliba kuraja ba Kirinyaga na Konge na kaunti yinge Isiolo, Embu, Tharaka Nithi ireja kuchwa transformer in Mitongo. Wandi eje ya Mitongo wetete na mbere gukura kumane na mirandi ya weti na mbere irina thoko ijire nene imwene ya wendi ya boirio bya kura na nguo arabethagira bari na ntuko yao ya thoko ntuko ya Jumaine na ntuko ya Jumamosi na kinya thoko ya nyomo chanja na nandi atongeria bathoko eje ya Mitongo ni bethirite bakiromba kwewa master plan ya gwaka nyumba kiri thoko eje kende kethira yaki na mutaratara njira cha thoko chethire gitwa kinya miguru ya gutarujirwa muguna rwa ruko yakwe kenda kwagirithia thoko yao na nkuruki bethira bakiromba thoko ya Mitongo gwitithwa nkathi kwa tauni ni untukira bakuga nkubo ni rethire gitia nkathi ya municipality. The economic activity andu betu bene gukosana ne a biashara antu beita biashara nyingi sana. Mitongo National Park ni ukiritie economic growth yetu ya Mitongo in a very positive manner. Nuntu initially onde a youth twagura sukuma chiri ige wata kwa nkundi nande ituonete sukuma thai twenda ginya na kilo aja Mitongo nyomba itare ngugi nyomba cietu ciukirite muno aiji nini single room eriuma mbeche imbega koguo na biashara Mitongo gintu tukara twirigirite gintu witwa master plan batwe market yetu muntu akaga uria akugwa niwe abati gwaka o muntu aja gura ploti agaka uria kwenda ungi agura ploti agaka uria kwenda na gitara ngabana kirito murungi ni twabanganitie tuthira master plan ya market yetu kenda ithira ina drainage system anto bona na rando jigwetera na anto bona agwokurukira no tokweno anto bakite njachi yao na kinya market wa nyuma batomba kwa access gutonya njachi yao na ngali nande ndaromba thirikari tuthira master plan kenda town yomba kubangwa na twapungire ndura market no tonande gera yanko bonera ere municipality batu tonenerwa market yetu letu ikinya tauni amwe na jajonde Mitongo nithirite ikurukira mathina kathumba na thina ya mbere ni miankene ya miunda ya uwankana na Tharaka Nithi thina ingi ni ya ruji rwa kung'ana kenda kwagirithia urimi bwao na bethira bakiona kinya ruji rwa kunywa indi amwe na boni kwithirite guturi bwao kathumba wa ndina ije kirinture iria batikurukiri ni miuro ya ruji Mitongo na ndoje jere inene roje rwa thingitho na rwa kithino na nandi ni bethirite bakende kithia kwa ndamu inene ntere cha ruguru ire komba kwithira iking'ania roje wa ndine yao na muthiene thina yao ingi ria nene bakiuga ni njume kwenda kutharikira ithaka bia mwingi ni Mitongo kweria ikara ikurujairwo muno Itharaka na nyomwara na batio ndeji riu ni othina era nene twira thirikari ni jukie itonye kiricio kenda tumba kwathurana kurwaga na Tharaka nuntu Tharaka kwina miunda yao indeje na kuri yetu indera no tendo achithereirio lakini ndo anikaraga je gitare onthe na ndo ayo tuga thirikari ni tutethie nuntu ni na mapu ya kuuma gututethia ajojo Mitongo bwao ici njangima ima change ni individual aje itu njete as government national government still we have two bwaos in Mitongo market ya chienjerwe ifoma governor some point wale na proposal ya waka dams kiri along river nonto aja tusava kwa ni two main rivers roje rwa thingithu na roje rwa kithino although kwina other tributaries ira kana miuro renge Mitongo bando kwina roje jarwa Karoro kwina roje jarwa Thagara rora vandu rusava iri chietu che Mitongo na kwina tuthima tu twingima
turabano to serve area so itoko thirikari ka thithia ka implement proposal we kwa dams non tolera kwara anto betu ba kuringika mono kiri urimi twithirite twina challenge ya land grabbers onto mitungu twina a lot of public lands ndi mawiri tugeretie kurwana bo sana of late kwina bangi bejete bakwenda kuya miunda yetu batunang'ang'ana kirirutĩrwa njĩra mĩtungu njĩra cia thirikari nene nĩ akuma nkũbũ gwĩta mĩtungu gwĩta mbeti mĩtungu gwĩta kanyakine na mĩtungu gwĩta ngonga na barabara iwingi chionthe chithirite igitigirwa thirikari cha matura barabara iria kichicha national government ni akuma nkũbũ kwija mwanka mĩtungu kuma mitungu gweta na aria mbeti igakurukania geta rungu na eje kuma mitungu igeta kanyakine na currently kuma mitungu wetete bwangonga ya MP na thithitie barabara bwega muno na MCA na thithitie barabara ti bararira thukirwe imbure lakini ikirikia gukia bagatonya gututhithiria barabara cietu tio tuona tiena thina tuoromba kiri barabara atwa pringrendre barabara ya Buffalo ndamene muthigiri nonto mbere au igitara kathuri yare national government lakini yaikwa county na nyanjire kuma pillars kwena mamamuru gweta gitara kia nderi still ere under county government lakini romba leto kire mujumbe nonto it is a busy road nyayongo to enda ya pringrendo itia to that level ya national the latest rate turathiagia barabara turarimite barabara over 70 kilometers thirikari ya county government na tumchiumitie kuthithia barabara nonto guku antu sana ni arimi na nikenda bomba kumiria into biao marigo jao ndithia chiao barabo kameria into biu bingi serious mpempe mbocho na biu bingi bionde kiagwika werune mitungu itagia mutongeria wa gisiasa wa thirikari nene indi njana ruga tangu giurani waziri wa urimi thirikari ni Amiru Thaiji mwankene jwa 2013 nagerete kuromba giti kia mujumbe kia rema na nkuru kiariria untu bobo James Gachaura ethira kiuga benda mitungu igitwa yonkata sub county nikira kugego jina bogeta barungi bonka indi mitungu yethire kigwatano na nkwene na kiuga na ndia ne othineri ya kwithira mirandi ya witi na mbere tikureto wandi ne gicho ijiringa nenwe mitungu nithirite ina atongeria bakugweteka ndene ya Meru county yetu na nya beyond Meru but unfortunately tutomba ku produce a national leader nonto rira twari na that opportunity in 2013 rira mwana wetu Janaro Watangugi aromba kura chia MP atombere guchiona aire number 2 but to produce it and baba ingina banene in different areas ogeto bicine okethiria mitungu ina mawakiri ja manene ja kugweteka kinya gitare ringi twari na muntu etwa Mugambi Tawa uria aromba kura chia mujumbe kinya wa kuma ndamene na atombere kuona kura ile cha mujumbe gitara bachindana bakabere ntombi jiwe but we know is a prominent lawyer twina mawakili jaba kae ungeta bale oja to prominent in Nairobi twina other bangi baba ita biashara inene auctioneers na bangi bakugwetaka nene ya mitungu lakini by now itutwe nyuma ugete gojire rero ali na sub count weta abogeta ina sub count weta nkwene batutore tonkwene mitungu neketomi uro tweta nkwene mitungu kira gutuma tweta nkwene mitungu ate kwenda batwe twethirwa tugicia baga twetwe ura twatwire by now aliwa na gwitangwe sana mitungu Dr. Sandra Kimweti aliwa na gwitangwe sana mitungu mbati ngugire kwa gwita kale ndenda ambire ngugire kwa kurita nondo nakuganio tongeria akawa naretete landing ngwene naretete landing ngwene kego naretete landing ngwene imbie giretie araga kwinika land control bondi mitungu na twina ndiono anto ba mitungu baire angarama witia bondi ne landing ngwene
na beta antu bara baingi bakethira bae bankuene antu ba mitungu bakwithwa aromwe na ethirwa aromwe atemenya mantu ya mitungu thina cia miunda iraigwete ndamene iraigwete ntere cionthe kuma mitungu gicigo mbunge kia Southiment nke report rande tosha weru reakwa rietwa ni Mutuge Kare. County namba 13 Tharaka Nithi yaumire na kumenyeka ndi baingi ya Stronghold nyuma ya kujuria kura Kibaki ithurano nebia mwaka 2007 hamwe na bau namba iyi tekashingi muno hindi ni namba ikucanairwo bunene wikira baingi utongerie eneo muntu akire kujuria akabukawe kiure kire kinene tukando ciuria ni ethira kura iyi niciethira nende ikibithwa karibau pantereu muthuthira ke maendeleo kana kakweta wa Stronghold yake kirietwa muno thai munini wa rais umite county mwandiki wetu Anteto Nicola Chabari ene chuchike bile keronoro mwanya kikabo kia Tharaka Nithi. Ni nyinyi ndio mnaamua kiti ya MCA, mnaamua ya mbunge, ya governor, ya senator, ya women rep na ya rais. Nyinyi ndio mnaamua, si nyinyi ndio mnaamua. Kwiragwo atata igutatania na gaetunia ikaithagirwo akinenkanirwa. Tharaka Nithi na wendo obwao kiri mutigaire presidenti Mwai Kibaki iba muringire ekura na wingi ebwao burabogana mwanka atwika amutongeria agwa amugongo kwa tamu yake ya chiere. Na Kibaki maina maendeleo mega muno. Kiuria ni atiri ni baita iriko akaribantere cha Tharaka Nithi bonire kumania na utongoria abubo obo Kibaki burana njira aya kura achiao irio bonekanire. Tharaka Nithi kuringana bura twaturite ni kwega riu nuntu kwina maendeleo ingi, twina lami, twina stima, kwina kibikibi cia Kibaki, ni tukuona wiru wa Kibaki ni mwega. Kibaki na turirikanite nuntu gaturutire thinani ni muntu agachake ne thina wikirite foundation ya nyomba ne foundation yegucha ere vital. Kibaki ni atethirie Tharaka Nithi muno gutikio kiaribo barabarere wa Matis Road. Kibaki nwe wa mithondekire na nukwana ni barabarere mbega wanere thiete cia Kariga gwachuka kwa na kambranchi kanini bau unwira wa Kibaki. Kibaki nwe wabangire atunengere university babachuka na au kama itamengi muno aina special interest nikenda ukugukira gukula akareke ari mujumbu wa Nithi anenkerwa assistant minister ndeni kugwa ni wale wanjira gucokeria antoma Nithi. Thank you kuringana na kurire maringite nuntu na gitikia assistant minister kiari gitikire kiu nikio gitikiria Tharaka Nithi yonete kinene muno up to that time. Kuma kiri wathani ebwa Kibaki mwanka athaino county ino nithiete na mbere na kwithirwa kiamukira kinya maendeleo omaingi kumania na untu bubu ukionekana antu baingi barabara mbagite kia urais bakiya kuromba akura achiao ntere ino gitumi kiongwa ni gutwikana antu ba Tharaka Nithi baringa akura na urumwe. Kura ino cia antu ba Tharaka Nithi chithirito ikibaguna ata arira barombwa ani atongoria baba ethagirwo bakiromba aite ebia urais na bakabatwikithia marais. Nawe twaringira Uhuru nawe Uhuru atutoborithia twikirira lami guku nginya twakorwa turi caca watwauma ntakani. I would say that cionthe ni to supported but the ino ni tukuga thank you ni the current president uri kununtu watu nengerete giti kinene muno kitu tanona Tharaka Nithi kiti kia deputy president kile kina Professor Kithure Kindiki. Tumekuwa na Rais Mwai Kibaki ambaye ni rais alikuwa ametufanyia mambo mengi katika sehemu hii na alikuwa mwenzetu kutoka eneo hili la Mlima Kenya. Tulikuwa na Rais Uhuru Kenyatta pia akatufanyia mambo mengi na alikuwa anatoka tu hapa kwetu Mount Kenya.
kumania na rieto ariega arira akari iba Tharaka Nithi iba thondekire kumania na uringi ikura abwao matunda imarikitie na kuonekana magisiasa na kinya kiri thirikari ya Ndagitari William Ruto ira ni ithatu kuma kiri wathani Ebwa Kibaki na ari rais wa batano nthiguru ya Kenya. Kuma thirikari yetu tuthuranaga tugitagwa stronghold na tukirungamana na muntu umwe tutionete utethwa na uriku gutiga tamu ino no tuonete utethio munene muno nuntu Samuel Ruto nuo cokete akona upata wetu twi Tharaka Nithi kuringana na tukoragwa tukeragia mugambo umwe nonete raundi ino na tutethetie muno nuntu nake kuma tutuire kuma nthi aumbirwe tutanabe wa gitinkinya kia minister twi Tharaka Nithi lakini raundi ino atubete gitikira kinene hapa Tharaka Nithi county. No any other community could have believed a son of Tharaka Nithi county, one of the smallest county we have in Eastern Central Africa, anaweza kuwa deputy president. Na saa hii tuko na deputy president ya matuna. Na sisi tunategea pale. Your Excellency, you want to assure you are going to give you a second term. Na sisi tuko pale. Na hapo hatubanduki. Hata hiyo kiti ya rais tunajua tukifika 2022 inakaliwa na mtoto wetu anaitwa Professor Kithure Kindiki. Professor Kithure Kindiki ndio naibu wa rais wa taifa letu la Kenya kwa mapenzi ya Mungu, kwa sababu huyu mjamaa ni mtu ambaye anajitolea kufanya kazi. Mimi nakwambia wewe profesa, usijali na wale wanakudharau, usijali na wale na wanakutukana, usijali na wale wa matusi, usijali na wale wanakudunisha. Siku moja watajaribu kukusalimia kwa heshima, watakosa nafasi. Ukikuwa rais wa Kenya, Chuka ilikuwa referral level 4. Your Excellency saa hii ni level 5. You are the one who kuweka signature ikakuwa level 5. You have supported us mpaka tumekuwa na ICU, Your Excellency, where some of the equipment you've given us for placement ziko pale hospitali. We also want to thank Your Excellency because you promised the County Assembly of Tharaka Nithi that you'll give us a County Assembly chamber. Your Excellency, I want to tell the congregants here, already yule contractor ulituma anafanya kazi usiku na mchana, and he said he'll deliver the County Assembly in 4 months. Tukuga thank you ni the current president uri kununtu watu nengerete giti kinene muno kitutano na Tharaka Nithi kiti kia deputy president kile kina Professor Kithure Kindiki, and still no tukuona wiroria akuruta nuntu ne tukuona ne tupromise tena kututhondekera Nithi bridge kwena mathoko ambiritie mengi muno within the county Tharaka Nithi na barabara imwe ciari nkua cionthe amba gukua mara. Antonia Rugonora mwanya gikabo ukia Tharaka Nithi Peter Class Chabare. Governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki munini wa wenyaga Muisraeli atongeria monakari niboatanirite kiri kurure murandi yorui yo Muthambi gitie last mile water projects nibatariritie wea no gunibo murandi yo yorui irenjire imwe ya kuniire mwingi ngendo cewita uchwana na rui. Martin Mwambi na ribotie. Gavana Muthomi Njoki na thirikari yake muthenya we munthi bekinyitie ntura ya Kagongo kenda kuruguria utambia wa roje kiri michiro murandi wa Muthambi gitiye Rwambiriri wa tene na ninkumenya wega mbeciria twikirite na nimenda gunenkera tuma Muthambi kana magutumia Muthambi gitije ni munenkere imani na baria across the road mbare ya marima rujuru rwakira ukirira twekira kira bara tukijete bado tunaendelea last mile connection nimbigire chiamani yali wega muno auga maina de nanuntu nimakona takalo rujuru tukegana nimenda kura chiamani mbecire tukwaliria tembeca igacha ne becha iri bank. Njoki yambirie na kuruguria etangia roje na nkinya kuraura mikubire gatigira roje ruru kunyagwa maturani.
itangurire ni gwikara burare karire bare bakubina factory umundi gukena muno twakerukira bo itangirire ichuru na factory ni kugwata runji wogu factory ni endelee kulima kawa na nduma mwithaga nimendelee kugwata kutumira runji rwao kiatho nigikigwe na ithukirite andu bake bagichiacha kumania na chiacha chiekuve chiothi na mbere ira chiethirito igitamba ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ana ukiromba mware utimurombana na kaisi ingi ngania raribo ngania ruthirwa mundu kagenda akaroma na njira yake kenda buja tengania kiatho nigikia kuriogo mubunge wa gichigo mbunge kia Marakare Kembiuki nonto ya gitatu kinyawa te gotena karire no moto kuona mareje lakini sai tuko na no mwanka to dige platform ya county tumebwato utakula chuka bwemebwato utakula Tharaka kiongera augite butiumbika giti giki kia ngavana agicoka kurakira rim na nikiwa baba yao ni kwa hapo ndani kuhakikisha raundi hii bali tunaelekea hata uongozi imekuja mara nini wa ngavana Njuki Nyaga Muisiraeli yainyiritie kurwira na nkinya kurigiria ngavana Muthomi Njuki na andu bake bagitia chaka agita Konthe Karam ng'ombe menyagwaneria ria na mutio menyagwana matu kiripotera ndeto cia weru kuma gichigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mugambi akariba kirwa ni bauditie ngavana Meru mutumantu ethingia ati kabute minister wa miunda Joy Karwitha rumite ntereu bakiaria ni batariritie ni bonete ngutu mitandao ne ati Karwitha riwatine boko buto ngwe baimuriane ndi hatika mubute ngwe no ntunonanitie uruti ngwe bwawe muno kiri mantu igie ucokaniria ithaka ruterero Gakimutegi aina ribotie kindu giki thuku bururu ni deputy speaker kwigwa agicea mucemanio to Ojune Murithi Gaturo orane chairman wa kamiti ya mantu megie budget county assembly ana kaugeto tino getete na kethira tiu ugo twikwa igita riria kira kwatha no bicine eu 2027 mieri totara eida tumukiria age ngavana wetu nyatungo tugebore twina ngavana nyata ugakara ewo ngibwo itire hata tethagia thai Joy abumweketha Joy na akalegitine kiawe mutumana atiga mucetho akeja kuthinka na Joy tukurega ntwithinki athinka na Joy hapana arota na Joy no turenda Joy ete na mbere kenda betu bokira report ire tukinyirite ate kwithirwo ena thiri niki kwina antu bakwenda gwetana mirango ya nyuma bamuita gitene kiu bajukia ankondo kwera ndene Meru County waziri barowete nafasi ya gutongeria Meru nonto giteke kia Meru waziri Karwitha Joy Karwitha nuenka ke waziri uraombete kwethirwa gikinyira antu mashinani nonto twena evidence ya kwethirwa nejire na riongere ntore kirwa nari na rothura ni ekoro ntigwa na baramwira barauga mahitaji jao mathina jao na kwena ekoro mbete gucokeria miunda ndetu kwa turi antu baburi Karwitha itokuona abu inyanga bano Meru Karwitha otebiate bwandene Meru County na nde motumato gokwera wambe orwendo achaba metheka chiaba kawera Mwangaza orwendo achaba metheka rentore orwendo achaba munya ende otikane na Joy otonga Joy ankwire kaire ngavana wetu utonga ba mami babure constituency nonto Joy ki wasiri baku bonthe wasiri bo bange batijimbi batithaiya na aru Joy wasiri nwende onere ariongerete kuruba banari bantigwa eja bokiria ekuruba batunyi miunda banari bantigwa nonto nukumenya mwekuru atigwa anyanyasa muntu ro rukamire ne kuruba mwanga bachokero miunda yao Joy ano tukinya muthio ntoto cheuro the muguchokeria nkatho ntubugo watandite na unito watanire kiri mubango yo arwa siasa